в Великой Отечественной войне. Навеки останутся в нашей памяти даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. 75 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Нужно, чтобы время никогда не стерло из памяти нашего народа Великую Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины. Потому что до сих пор еще не залечены раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за великую победу. В нашей школе, по архивным данным, в 1943-44 учебном году работало 18 учителей, а в 1944-45 учебном году работало 35 учителей. В годы войны в школе было организовано Тимуровское движение, работало 12 бригад учащихся. Эти бригады оказывали помощь семьям фронтовиков по заготовке, распиловке дров. В районе хорошо было поставлено оказание помощи детям, отцы которых погибли на фронте. Наша школа для оказания помощи этим детям внесла 2121 рубль. Учащиеся нашей школы, как все школьники района, каждое лето работали на колхозных полях. Наравне со взрослыми работали и на свиноуборке, и на жатве. Младшие школьники собирали колосья. Также наши школьники вместе со своими учителями собрали деньги на фонд обороны и на строительство танковой колонны «Советская Якутия». Несмотря на тяжелые условия жизни, в школе систематически работали различные кружки и секции. Вот так жила и трудилась наша школа в годы военного лихолетия. Первый выпуск школы состоялся 18 июня 1941 года, то есть за 4 дня до начала войны. В этот день 22 выпускника получили аттестаты зрелости. Класс был очень дружный, сплоченный. Большинство парней учились на 4 и 5, увлекались стихами Пушкина, Лермонтова. Парни прекрасно разбирались в политике, сами сочиняли стихи. Например, в классе писали стихи Алексей Сафронов, Алексей Потапов, Алексей Айкаров, Семен Кушатов, Андрей Егоров. В классе было всего 3 девушки – сестры Фёкла Васильева, Федора Никонова и Екатерина Савинова. Первые выпускники один за другим стали уходить на фронт. Первым из них в июне 1942 года был призван Афанасий Николаев. В августе призвали Алексея Сафронова. Начиная с 1942 года 9 первых выпускников ушли защищать Родину. Из них не вернулись, героически погибли Алексей Сафронов, Егор Захаров. Виталий Седалищев и Ивар Яковлев умерли от полученных ран в военных госпиталях. Борис Максимов и Гавриил Герасимов вернулись на родину. Умерли очень молодыми от последствий ранения. Трое – Афанасий Николаев, Иван Иванов, Гавриил Дмитриев, вернувшись с войны, долгие годы трудились в разных областях народного хозяйства. Итак, дорогие друзья, для сегодняшнего нашего мероприятия слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Иннокентьеву Алексею Михайловичу. Дорогие друзья, сегодня у нас по программе по проведению юбилейных мероприятий в честь победы советского народа над фашистской Германией и день окончания Второй мировой войны, безоговорочной победой всего советского народа от агрессивного человечества. И сегодня по решению организационной комиссии районной по проведению юбилейных мероприятий была намечена посадка 75 рябин на территории школы номер 1. Но как раз сегодня диктор рассказала, что первые дни войны с нашего района, в частности выпускники первой школы ушли первыми на фронт. А вчера мы тоже отмечали, что с нашего Улуса на первый призыв отсюда уехало 79 человек. Это были полон сил молодые люди, в основном уроженцы Нюрбинского района. Күндү доғыттар, дымасадан туран, бұ нүбба жону сәгетін, манна мұстығыт тәрәхіңе күттар жону әргені
баргытын биһиге болуун салалтатын туспаямапыттан бу улуу кыйыттан бесыллах юбилейне тәрәһеннәреннән онна бу андайта 2 санайтага хери бүппүт бу күнүнән баргытын истөрәктән долгуен туран агыда 20 көңүлләр. Бу тәрәһеннәр оттон бәтин биреметигәр бу тохпар урукку биремеләргә ымын 9 күнүәр ытыллар боллактарына бу улуу кыйыттан бесыллыгар биһиге bir ылы буha бу сыл сагылныгыттан бу ыта турабыт. Ол гынан барадыттан дойду дүнән бу сабардабы жаңырыта элбәк тәрәһеннәре тәмәһидәтә. Оннан бу биһиге элбәк киһини жону сәргәне мунныбаккабыт бу кырак саннах онна билинги кем илдә билинән интернет трансляциянан арас тәрәһеннәре ыталыр. Оннан тох пар улахан түмүктүр тәрәһеннәр бу бүгүт хасын булактактар. Оннан бастан туран бире доктустакпыт бу Казбидди кихи тот сүрәгәр бар. Казбидди сүрәгәр Казбидди ылга бу улуу кыйга кыттыспыт килләр төрүттәрә, килләр әһелләре, әбәләре, баллар. Онна биһиге ыты кеспит. Улуу кыйы кайда куһансыллы бутай. Бу сәри таланыры болбакка бу тылга ме колхозтарга, бурдук баһаналарга, фермаларга, рас бустану фабрикаларга, заводтарга, оно там биһиги билинги көлөнәгә теддихтәхбит. Биһиги дойдубут президента Владимир Владимирович Путин бу кеннеке тетиярәттә билин күскә опсай үрәктәһин тәрелтәләргә оннан әдәр көлөнәгә бу патриотическа тыңгә итәһәңә улахан болгомтону государственная политика тахымга тахарыкка дигән әйтбитә. Олыһым булла биһиги бу чакчы улуу кыйы кайда калбитин кимнә калбыттарын кеннеки биреме арга дойдулар бу политиктара кыйынны килләр албыт курдук историяны тукуртаһын бу быһыларыме баллар оны биһиге отой бу билинги көлөнө жоны хәргәтә эдер ичата бытыгар эдер көлөнәгә дин чакчы историяны тукурпа курдук кепсектак битен 9 күнерин яраттан биһиге улахан тәрәһеннәре тан турабыт Казбидди тыл ветераннәргә сервисларын оголарыгар бу биһиге дойдубут президента республикабыт Илдархана улус оннан куарат нәһлектәр баһалыктары аттарыттан элбәк аттан мактал суруктарын мактал тылларын киләргә бу биһиге путинскай оннан региональный материальный выплаталары район аттан эме бараларын биһиге тыл ветераннар битер онна хәри хылын оголары тексерен турабыт. Ол гынан мана комойо кихим бу күнгә дылы багая кыйыгәр хәтта. Хәри ветераннар хәри тыл ветераннар бит аксаннар апчы тура. Биһиге бүгүнкү күнгә актан ахыктак. Бу тәрәһеннәре той бастакы тәрәһентән сагалан улы кыйны бу браһаниктарны борыонугар үттүк тахамдакты ытарга туруласпыт. Болохтан бары дылы үлбүк көпүк кихибит Михаил Иванович Бонова ханан аспыдакпына биһиге хатаммат этте. Итинне туруласпыт кихиннен эме үттүк тахам ытыллыктак бу ден туруассар келер иддәһәр кихибит эме Владимир Герасимов Симонов. Онотта мен кинлер кырдык бу мәсөннәргә кинлер бу иннеләргә мен улус баһалыга болырым бу хытнан ытык эстәк. Бу тәрәһеннәре биһиге үттүк тахамнактык онна кинлер турусталдар эте. Бу оскола хастагы олар бутугар күскә бу историяны хөптәктүк улагыннык бу лектордар көмөлөрүннән, общественный көмөлөрүннән, арас общественный тәрелтәләреннән биһиге олар бутугар күскә өлеге тактак битте. Бүлә барыктак хөптә. Оннан багыры мета бастан туран ага хастагы тык жанынан бутугар дорубияны, главный дорубияны. Оннан кинелер бәләрин бу сеттерегер оголоругар бу чакчы кыйы кайда калбетин историяны чакчы димнак архивна данадарга бәләрин бу көтбүттерин истебиттерин тедде турукта. Кем кәдди сахы хәтта. Олганеттан бу ага маста көлөнә бу хуак булгана чакчы бу историяны керәһәлир кинләргә димнакты кепси киһидә хуак булды.
Ол иһин биһиги ытыгес. Бу кыйы кайда калбитин, оны тақаһам мағарар ол юбилейнер хылларга болбакка бу биһиги касылайы кыйы күнүн күскә оннаттон жиннактык, тахамнактык доннор бутуа билләре турыкта. Оннаттон бу баргытын дөсө төгүл биһиги рас каллан аннер олор бутуар иһин биһиги агама стадионнор бутугар мактал бутын кеттеккайын хепте. Оннаты кенлерге бу маннык улахан улу барахнектерге болбакка күннәк төбүктә улак буту кыһымнылар кыһымны бутын нәһлек тахымтан саглат оройон тахымгар биһиги күннәтә кенлерге бере турыкта. Баргытын барахнегинан улу гайны. Слово предоставляется председателю районного совета Евсееву Сергею Ивановичу. Бүтөгүннен васыллах bu kursun doktora öğretmenler bugün bize köy hattında şundak jubiley garan Allah terehge muhunut bu etik ilbiden köy nöderiyer kamaya ulumbuta toje dakka yurba bastığını men das koltu bu bize gen tuttur skolavut onda ton etergel bu yurba askolata partiden hediye var bütün bu tinler çeşitli bu skolatın attapıtara okudute фронтовик поэт Сафроновтанларгар селенге туруп берген турамын автома орудиянан ытылы турабын ген онна даккыны бу кыргыгы толонтан баконор сүрүдү. Оскола бата хүддә лахантарчыларда историянын лохтах окудук Манна Борис Николаевич Андреевич лихиден Анастасия Афанасьевна Лыткина лихиденнар кинлер бу оскола садыгар Ребинелер олордугуттара үрүя коллууда. О курдук беги кем туттар хуриячыбыт паяппыт Николай Иванович Чор бәтин кохануар хүрген турар. Көрүңөрө вот кыллар Ребинага тоннор сулустарды маяннар оскола уйылдар. О курдук беги бу осколага деле уоккабыл жанарыгар ол үнәлер бит кыратык тактибиттерин бүгүн бу көйү 15 жылгар анамнан 15 Эребинен ордан бот бу эребинелер өрү даганы чаттары оскола уйы турдундар онда бу эребинелер көйү 15 жылгар ордан буттара ген жон танатыгар үйгөр калан тугар терени итеп. Онун булаттан маннык терендеринен биги чаттар битигер ондан бүгүн орду бут мастар бит үйне хилигли туралларга да бүгүнгү оскола коллектива үйренәчилер оголор тукемне лактык көрөн караян бу эребинелер эти бүгүнгү эме хасын көйү 15 жылгар булан атыбыт аны 25 жылдан капсулар яктап биттен онна текпет кылыбыра бу көйү 3 жылгар биги олорду бу эребинелер бет кайдакта коддуклар туруларга ийин көрөн үйрөнбөк курдук биги бүгүн кемне лактык Класс либиден олорду бу эребинелер бет үйнөктөрү жардыяктары ден эренебен бүгүнгү тереңе мустугу жаңа букалар өткөр багары мететтен үтүнү жолу хоргуну доруйны. Слово предоставляется главе города Нюрба Иванову Александру Игнатьевичу. Уаставуллах недонкорлук доктора. Там бу кыйыттан 5 жылын черчетинен юбилейный мероприятияларга бастыгы школага. Ама кытясы школа бутыгар бугуттук терехем барара, ама хепте онун хеддагына кал. Мантан итибар быдычаттар, бәйлерин, ханларын тогоннор, агады дехритигер кыйын ухансыбыттар. Онотта мен кваратки ага багалын быгытнан багарабын, бу бигауду мастар быт. Бир даганы кяктыбекка барата силистарданнар. Каллаңга күнгө жол халдарын. Онда ол кине сибиддактары сибеккилere бигини курук өйдө туралдарын. Баргытын юбилейдах кыйыгылнан. Слово для поздравления предоставляется отличнику образования Республики Саха-Якутия, почетному работнику общего образования Российской Федерации, директору нашей школы Васильевой Валентине Романовне. Отите питтерин курдук бихас колаттан хери хылларга түрдүн бир түрдүн түөт хылларга элбак укушник бут херига бар бута онна ол буйга усталлар эме бар буттара олортон
он выпускник хери хонутуктан төннүбетехтере аттарын баратын аттатылар. Уанна ме усталлар бит эме үксүләре әлбә кушталар ме төннүбетех келбету жоннор усталлар оны выпускниктар херикенниттен народ хааствадыгар чештәхтик үлелен олар буттара аспуттара онан бихи бүгүн наха йөребит бу кинлер честергер кинлери аттатарын аттатары рибина скибире ди хаду олар дулларыттан уанатон школа коллективын атыттан бихереннеребит бу рибиналары да көрөнүштен хүтербекке үлнер хатыхпыттен баргытын кыйы хеттон бесун. Слово предоставляется нашему уважаемому Николаю Николаевичу Мартынову. Günde öğrenekler, uçutallar, baramaksı canlar. Emiyede örüler, emiyede karasılar. Bu ben hastalarım. Onların hasta canları gol. Heri tohran aktarır. Ol haqnağı, olağı bütünlüğütün, netlerinin kanlarından bilbet, karakterinin kalbet yolunu ahırıları kan. Nece kallın? Bu hediye baranız bütleri, teriyesten, bugünü uygulağı, bihi haqlar toğar, olaqların talığı örpüttenleri. Oskolum anlayıcı выпускниктарын кәрестен masal ordollar diye bitiriyor. İstan kellim. Ben Oskolaga olağım hameyti hallara aspıttırıp berve kılaatı ödde hette halga giren. Bitiren bir hensette bitiren ton. On tağısıl Oskolaga şutallah bitim. Hebiliğin dağını bel. Tühen tül ber mağnayı korpus kahacak. Olanlık barım toğarı hürak berekler hamariğine kalbabı mağnayı gaspı olan. Olanla bu olastı bet hanan olunmakkat. Ol herigal büttere kediyesten tünnak erebineni olabdarga. Berebine gıt naha körülak, karayılakmaz. Barış ne kadar sandırıya fağına bu manlığı değilir menemiyece elbakti öte saatte atebet. Olta olabiliğin da skola te attır bar. Olan manlı kadar eten. Skola ha olta tuğunalar da açılar istan kebehin. Ol hana masığına keliyede. Huvak erebinene bada putten terettetten kağıtan ulassan o barratıgar kuan kardan diyen bu örü sürdün keriyen ona kalan oladı bu put ottan katını bozlağına tügen taharati bit üst bolanlık bir katına alağın nahıkkağa kuğdunun oran anı ühüskihin katını var bu seritten bu orana kadar. Onunca barış ne kadar öğretir. Anı kıhın bu maskır kappatağını ümmütün köddere Яхай, ну то рынге. Тай балавандру, хай, бак не кулай, мен первайтан бир гасколны битирек тол юрим бит. Олаттар бынан, олатда мас битиде сака тот буттара. Onun emiye ehigi bu Allah'tan nereke aspekkağıt. Böyle bineleri beğadı kaddığı düdületten ödük karın karayın. Oççoğuna ge bu perigöl büttergem. Onları bine manana hayüner hire. Hüdda çöyde binlik kolu. Onunla tümük fermanlı getepin. Bas kolu hatıgır. 6-16 hıllaka
Askolanı biter hürbe bir sıl bastayılı bu hürbe bir sılıgar. Askola kantonarız kemunyanın urağınan abele ispametnik topuput. Ol tututun halay böpmen. Burayı yegin tüyelere var amalı ibanımız. Bu koyut arası bir kulüle hecci bu tahkergine Nadyardan lukan işini alın. Ama rohbara yektar kotan kinler kendine hıngar buput. Materyalda bir bit daha. Ano Frankamine direktere kepi çahbutunu yembiyette. Bol bokudunu arın gebite. Vanna tutu teretteler hiyemenigin bir ender. Ala oğu barıta börüsten kuğulunan ol pametni koy bir ispet tügeğer. Fundameniger Diyemene gıtta bu köyün kotorga ta sök bittire. Oğu barıta zile bite. Ana oğlu ne dihirut takpıtını da gördüğü öğresis bir din ettiğin. Oraya kon bağıtıya bir uluhan toyuna gelen nöğattır. Bu kantarla kime bitine tuğu tutu hıccakat ediyen. Dağırıyda onu hatal. Askola kantarı kemunyanı vakta munyanı urağın. Onunla direktör beni kolay bahılı. Bakırab cahılın toluru but diye bükke. Hangar bakka varan al bıtı. Oraya ona bastaka belis bu. Banna tor butan. Onu da boru kopan yokula eslep birine. Hatana ödepin bir hana aska baskı olduğunu biter. Baskı olanı bir hananı bettek hür bettek bettek. Topop ollar askı olur. Bu sağdan topok odağına bilgin anları ünü hatır. Dillan kelliyete. Onu bilis kıtta dur vete. De kaydakta direktör olana aslı dövdebepin. Onun bu tırnak bastırılırdı bu kuttahından bu yıl bugün hattında bol batar al abilihi emiye al katı rebineler attılar gar tölügar tüheren atların huryan her gep bollar delekele açıyor bol öteden al kartız kata prayega bilgin dami ha uğrullah atar Onu lespit oğlattan bu tühün tiriyi de çok kullanan kalır. Lespit oğlattan bilgin yorbağa var. Bahı hep hüveder biz. Olanca bu ahara da tüyeci olanı onlara nereye git? Allah'ım ötüye çıllara asfot askı olan kolektif ürüne açılırım. Öyle hatta harılak bolun. Vanna ola da maskat üyüne turdun. Onu hidihin vanna hamay bağırar bağam. Kahan dehri olmasın. Kahan da bu olmasın. Eyle Allah kılar olur. Махтала Николай Николаевичка. Hanları bağırırsın be. Сегодня в памяти наших первых выпускников воинов мы посадим саженцы рябин. Для посадки саженцев приглашаются наши уважаемые гости. Иннокентьев Алексей Михайлович, Евсеев Сергей Иванович, Иванов Александр Игнатьевич, Васильева Валентина Романовна, Николаев Дмитрий, Николай Николаевич Мартынов, Олесова Татьяна Прокофьевна, Алексеев Александр Еремеевич, Яковлева Светлана Семеновна, Моисеев Владимир Степанович, Иванов Данил Валерьевич.
Yürekte gıcağın maksalı